Assalamu alaikum. Musidɓe julɓe tedduɓe nokku ka woni ɗo meɗen salmina on. Min andintina on ɗon kaɗerol nawna thérapie. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci d'être là. En ara yewten hande ko wiyete kullil tawgil hino ara e nder gurdam maɗa. Il y a un monstre qui te rend visite. Ko ɓuri hewde ko no wodi kullil araygil koɗo ma. Ngil ɗo kullil ngi faletaka ma warude kono ngi accata kadi wuura. Ko ɓuri hewde kon sa yehi ka religieux ɓen kamɓe ɓay ɓe alana gandal ko ɓuri hewde nden hunde ɓe inna ko jinna. Woɓɓe kadi ara wiya ko ñande, woɓɓe kadi ara inna ko badde juuɗe. Ala kulli halin, c'est une réalité ko gonga. Il y a un monstre qui te rend visite. Son objectif, ce n'est pas de te tuer, mais de t'empêcher de vivre. Joni non, il est nder aduna matériel et immatériel. Il est nder aduna yiyotoɗo e mo yiyetake. Donc si tawi tun ɓay an ko wonma heɓude kon ala yiwde, mais hiɗa so'ude en réalité. Tu sens hiɗa so'ude, il y a quelque chose qui te rend visite dans ta vie. Donc automatiquement sa heɓi wiyoma jonnanoma ɗum ɗon inde, donc a fuɗɗoto kisan dogude e kala neɗɗo nodditiɗo no yewtida e sifa ɗin piiji ma no ñawda sifa ɗin piiji. En gara hande détail e hunde nden ha goto kala e moɗon bi isnillah wawa faamude ko none no wonɗa yi'irde non ma none no famirɗa non ko ɗum ɓoyli, c'est ce qui est tordu, ta perception. Bonjour ma soeur Djenaba, merci beaucoup. Partagez le live, mettez le cœur. Min miɗa hooli ko wiyete kon le véritable changement spirituel nde bana adama o wayloto e nder none no yirta aduna on non spirituellement. Ɗum ɗon wona laawol tawgol enen fayda hiɗen andina fima mana laawol ɗaɓɓugol du'a uji ma du'agol ma juulugol, ma laawol tamawuyeji tañƴinagol tamawuyeji wawata ittude ɗin piiji. Non, il faut un vrai travail interne. No hatu jini e golle molanade des millions de travail. Iwirta non parce que ida wadde sadakaji, ida juulude, ida jangude qur'ana, ida moccitade, ma ida windanede, non laawi ɗi wonɗa rewde ɓay ton hunde nden ko miijiɗa hunde nden kon wona kañum noon no wonɗa yirde hunde nden noon no ɓoyli. A wawata heɓude lekki mayre a anda fi mayre, c'est impossible. Wonɗoma ɗaɓɓande lekki mum on watama jonnude ko o jogaki. Partagez le live, mettez le cœur. Le véritable changement spirituel min kando miɗa hooli ɗum ɗo heɓota ko wigol tum miɗa wadde duwa miɗa ittude sadakaji ma koko boni ɗo mi yida e kaari patati patata ɓe warranin non. Je vais vous expliquer aujourd'hui clairement ha fama ko honɗum woni ngil kullil. Wi Allah wi'ata en ka qur'ana sheytana, bana adama kañum ari wi en ko jinna. Ko honɗum woni ngil kullil aray ngil ɗeɗɗe diwnine jiiɓa gurdam maɗa bonna ɗoygol magol ha tawata waratama kono accata wuura. Ko non ngi kullil. Merci. Partagez le live, mettez le cœur, merci beaucoup. Si tawi ɗen faala ñawdade immorde e ɗiɗo piiji iɗen duwa ɗaɓɓitude taw daƴƴe mum ɗen ɗaɗi mum ɗin. Les causes
les faala yo mouche ndiji din accu il doit d'habitude taw ces émotions négatives. Cherchons à comprendre maintenant, à supprimer les godabbe non hande kadi fittugol tajugol itta dadi mundi kono non ko onno tajirta itta dadi kullidgel anda fimo ayda huwondirde yimbe be anda fimo. C'est impossible. Partagez le live, mettez le cœur, vous êtes sur la page de Mama Selli, la spiritualité. Merci. Partagez le live. Jonno ida ngarde fuɗɗode yewtere nde. A andi bana adama ko neɗɗo miijitotoɗo. E nder miijoji ɗi miijitotoɗa ɗin hino ton miijoji nafayɗi, hino ton miijoji lorrayɗi. Kono ha kadi woni ɗo ɗi wawata battinde ma. Si tawi ɗi hatti tun ka miijo wawatama lorrude, wonata kulli. Ko honde tuma miijo ngon wonata kulli. Ko honde tuma miijo ngon wonata kulli. Ko tuma tawi miijo argo ngon, miijo bongo wongo arde ngon, a hoolike. Ɗon kadi waɗata miijo ngon kulli. Ko tuma tawi a fuɗɗike yanganade, gollande, dogande, ittande sadakaji, moccagol, lootanagol fi ngoɗo miijo. Haray miijo ngon anadi wonkin e nder miijo ngon. Ko kin wonkin ɗon wiyete sheytan e alhaaliji gon. Gonɗon miijo hande kadi no gasa fewnugo miijo ngon ari ma no fotawa abbere zarra, to fotawa abbere foñ. Mais no miijo ngon wona yarrinere no andutuma kala wiwɗa goɗɗo moccan miɗa wondi e sheytana an e on ɗon hiɗon yarnude miijo ngon, hiɗon jonnude miijo ngon doole. Miijo ngon e purement neutre ala doole. No way ko bana adama hoyɗata. Koyɗo ngol ala doole. Kono ɓaawo finugol ma ko honɗum woni réaction ma on effet miijo ngon, effet koyɗo ngol. C'est là le problème. Ko ɗo non wiyete il y a un monstre qui vient me voir. Ino woodi kullil woni ngil arde koɗolam, kono ngil ɗo kullil ngil ɗaɓɓa war golla, kono ngil accata wuura. Ngil accata wuura. Ngil accata wuura. Ngil kullil wiyete l'anxiété, nawnare, kulol e ande. Wona jinnabi. Ce sont des pensées qui ont été créées, développées par ton mauvais penchant. Andi ɗo bani adama hino teddika Allah, bani adama himo mawnika Allah. Kono tuma kala bani adama on yani e haɗaɗi, tuma kala bani adama on yani maasiyati e boneji e bakkatuji, doole makko ɗen e darja makko on ɗuututo. No way no wonirɗa ni hiɗa selli, hiɗa tiiɗi, tuma kala ñamuɗa ñametiji ɗi moƴƴana ɓandu ma ndun, voilà, pharmacie wonɗo ka ɓandu ma on o lo'ay. Haray no newi nde gagne on foolay ma. Les virus, les bactéries, l'inflammation, patol kala nawnare hande kadi système immunitaire ma on ko dartoto ñabbeɗi ko ɓay tun a ñamata ko laaɓi, a ɗanotako, a fawtotako, automatiquement tu agresses ton corps. Gagne on si ari, c'est très facile wallingol ma liɓugol ma. Ça ressemble un peu à ça. Joni non nde yewtere ɗo c'est un peu difficile, la tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faamin
wonɓe jentade ɓe andi ko ɗum wulɓini kadna ɗo ko diina fenade mi yi'ali ko wawata halkude bana adama hewtiti rewgol fenade hoolagol ko wona gonga ɗum no bonani banaɗa ɓay kala ko hooliɗa a ɗoftoto kala ko ɗoftiɗa contrôle e gurdam maɗa mi anda sino famade partage lo live joni noon adna mo wonde ngemu noon c'est un monde matériel et immatériel ko aduna matériel mana hunde yiyotoɗum memotoɗum eno ton ko yiyota ko memotako Allah mo wonɗa rewde on kaka immatériel o jeeya il est spirituel ruhu ma on ko ton jeeya ko on ruhu ma waɗi si ɓandu ma ndun no laba hiɗa huwondirede so yalti ka nder ɓandu goto anda ko waɗa ɓandu ma ndu sona hawrugo e ko on ruhu wersidiɗen e muɗum e ngajaka par ce que en sutaka ko sutiɗen kon ko ɗum wonɗen dankade piiji ɗi sutorɗen gite min ɗin ko ɗum wonɗen dogande ko ɗum wonɗen dankade ko ɗum waɗi ko suuɗi kon si ari ɓayen anda fi piiji suuɗiɗi ƴetten inden ɗum ko wona inde muɗum automatiquement gurdam men ɗam boni dogen hakkunde windoɓe moccoɓe tottoɓe fofoɓe ha ɓe waɗa en zombie kon ɗum woni zombie ko tuma tawi bana adama on hakkille makko kin eta l'automatisme no automatique hakkille makko ɗen wona kanko andi fi majje ɓe yewtamo yewtereji ɓe jonnamo golleji wirduji e moccorɗe e waɗeteɗi angal ɗanagol ha ɗum ɗon wona gurdam makko maintenant le cerveau et à l'automatisme on a un danger pour la société harahimo ɗon c'est un robot mais an anda il y a des gens qui le manipulent à distance hiɓe wawi mo sendude e sonnade hiɓe wawi mo wondinde mo moƴƴanama ɓe wawi mo sendude e mawdi makko ɓe inna ɗum bile goɗɗo daro e min mbari ɗannina yimɓe sikka c'est un pouvoir mystique il y a aucun pouvoir dedans c'est juste des techniques de manipulation très profondes sa yanga anda fi mum ɓay a tefata a humpaka a nawray ɓe inna ɗum bilew nawra none goo hande toɓɓere men nde c'est très difficile donc haqiqa le véritable changement spirituel ko woni gonga kan nder ton wona du'awu wona torare Allah wona juulugol wona horugol wallitotoma non il faut un vrai travail interne c'est-à-dire ko système mo wonɗa e mum on système on alhaali ɗon o iwanta hoore makko fiiɗa haɓudem fiiɗa añim fiiɗa aybindem fiiɗa haalde fi makko fi a yiiɗa yiigol ɗin miijoji fi a yiiɗa yiide no iwirta non ko honno kañum iwirta c'est la thérapie cognitive mana ko créego système kesso ko ya addu kessun e nder gurdam maɗa kunɗa lontoto kunɗa kisan woodegol kunɗa waray kunɗa woodegol kunɗa wonay somba ne ko piiji ɗi tawtinirta ko piiji ɗi tawtinirta few no wayi wan neɗɗo suttuɗo yawde ghetto suttuɗo yawgol barbere suttuɗo yawgol motel e prostitution wona wiigol mi faalaka yawde ton ittay ma ton wona wiigol mi waɗata ɗum mi waɗa ittay ma ton il faut juste changer d'ami wayli wondiɓe maɓe an e ɓe yewdoton ka ghetto wayliɓe changiɓe adda ɗimmoɓe maɓɓe ɗimmoɓe ma kesum ɓe adduɗa ɗo yaheɓe ka juulirde jangayɓe qur'ana yaheɓe ka golleji yaheɓe nokkureji laaɓuɗi automatique ɓe ɓattodirta oɗa yiyay oɗa fema ɗum faltike ɓe ɓattodirta tu changes les amis tu changes les partenaires wota haɓu ɓeeɗa
Allah ko addi ɓen e nder gurdam maɗan ko fi a fiino wota inno haɓay ɓe ison en tan ɓe mari délai mo ɓe wonata ka gurdam ma mais malheureusement buye men no dogude mocco mawla naɓira ɗo ŋaaño naɓira ga tout simplement fi sikkugol si haɓiɓe ɓe muta jonno si ɓe yehi ko sifa maɓɓe arata parce que ya un vide rien n'a été créé de nouveau no way walla matériji Afrique gouvernement ngarɗo o no cewtade feƴƴa gouvernement feƴƴu ɗon inna no haɓude ɓe non il faut créer si a woodi ni ko woodanoka ko wooda ko dat mum lannay mais si a woodinaani sa haɓi ɗum ɗa a itti a addali ɗum ɗa ko sifa ɗum ɗa woni wilutude kadi donc ara e nder gurdam men ɗan le véritable changement spirituel c'est un travail wona yela wona torare wona duwaw wona hirsugol be'oy wona hirsugol be'oy. Ok, excusez-moi, je vais fermer la porte ici. Oh, excusez-moi, il y avait quelqu'un qui faisait du bruit là. Merci du débat, merci pour la patience. Donc oui, le monde matériel et immatériel. Aduna feeñu ɗo moƴƴirtama siko suuɗi ko moƴƴiralma. Aduna feeñu ɗo moƴƴirtama siko suuɗi ko moƴƴiralima. Donc oui, merci Alpha Habib, merci Diallo Youssouf. Le véritable changement spirituel, c'est un travail. Ko hatta yimɓe ɓen sanza, ko hatta yimɓe ɓen waylo, parce que c'est un travail. Misal ɗo joni goɗɗo himo jandi, il est obèse, surpoids. Inle ñabbile heewɗi no habbi ma. Hiɗan jandi, tu pèses 100 et quelques. Ñabbile heewɗi no habbi ma. Mais o tigi ɓe innamo si tawi koye ndu ɓandu ma ɗo ɗuyto yawiɗa en nutritionniste anduɗo fi ñametiji yawiɗa marɗo nokkure ka gym ka sport watte ils vont t'expliquer des modalités wawa ɗum walludem o tigi ara yiida e nutritionniste jon on innamo bon addani ko honno wonɗa e ñamirde ko honɗum ñamata ene honno wonɗa e ñamirde sayji o adda on waɗa diagnostic winda goɗɗum jonnam inna bon ɗiɗo ñameteji ɗi janninayi haray ɗiɗo ko ya tertoɗima ɗuyta quantité none no wonɗa ñamirde noon no ɗuuɗi ɗuytu o yaha o yiida anduɓe fi sport ji ɓennamo voilà haala nin no wurirɗa wala o inna bon c'est ko sédentarisme ko jooɗagol ngol wonma halkude donc ila o saayi ɗo heeɓi o saayi ɗo iɗa wawi ɗanade ila o saayi ɗo heeɓi saayi ɗo iɗa wawi gollude ila o saayi heeɓi o saayi ɗo iɗa wawi ɗaɓɓude ka lakkeɗa woni ka suudu woni ka yaasi. Donc ça c'est un travail mais nde wonno neɗɗon himo neƴira neydi ko gere ko ñande ko mbile ko kammo ko leydi ko gouvernement donc si o ari o fuɗɗike o inna no satti ma inna marsali o accita e nder ɗum ɗon ɓay tum mentalité makko on no ñawi o fottay joni e goɗɗo innamo a ndara ki janduki ma ɗo namere voilà mi haalno koy kanko yon noon ɓe huwodire ano o adda guerto kon o adda be'um o adda piiji c'est qu'on appelle les charlatans malo religieux non no wonno noddirɗa oti par ce que kamɓe kaka matériel ɓe wuuri
Allah alaka maɓɓe ko diina yimɓe ɓe woni siɗa jandi ko patima ko gere o ko jinnaare woni ga nder ɓanndu ma ko ndum ɓuutima voilà andi ɗon ko ɗum ɓe transfert de responsabilité no hewa gouvernement ji Afrique ko France ko Amérique ko Arabe voilà là y a plus de responsabilité no welamo wona kanko imo wadde mal bouffe o tindinama comme il faut bien manger ko ɓay ɗon ko golle ko be o supprima ko welatamo ko be o waɗa ko welatamo là il veut pas, il ne veut plus ça parce que c'est du travail. La politique Afrique il veut plus le travail payle maɓɓe ɗen no dogude wiire adnan fof non, s'il faut travailler ɓe falaka, s'il faut valoriser leurs ressources, former leurs enfants, non, il faut supporter les sages, il faut supporter les religieux, les manipulateurs, c'est tout ce qu'il veut, mais le travail bien là. Donc oɗo no hande kadi o serta e o windo o yaha o tutto fofa o serta on no yaha o mocco ha ɓe waɗa mo zombie robot mo yi wono sikkiti ko ɗum yalte e waajagol yimɓe, yalte e waajagol yimɓe. ɗo waɗi min nami waajotoɗo, moi je partage mes informations, c'est à toi de prendre et aller chez min nami waajotoɗo, parce que goɗɗo jaɓi o tuma o waajiti hoore goɗɗo waaju ko an waajitoto hoore ma na goɗɗo waajitoma, parce que vous rencontrez des personnes malades, des zombies, des robots, ina waajoɗamo mais il est malade. Technique goto peto wawata mo wallude o jaɓa mo waɗa thérapie cognitive, c'est tout. diina kanko ariri ko fiiɗi jikkuji, Allah ko wacciri nelaɗo ko fiiɗi jikkuji na gandande ko jikkuji ɗin moƴƴinta gurdam meɗɗan, ko jikkuji ɗin ñawinta enen ɗin ɗon jikkuji mawɗen ɗi wallinden to nami sange ko yoɓe sange nayemi sange nayeɓe sange nayemi gollo kayɓe gollo tati no furi. Et si tu ne changes pas, rien ne va changer. Si à Gorlali, on ne change pas. Rien ne va changer. Le temps ne va pas changer les choses. Tu dois faire le travail interne. D'abord, tu commences par reconnaître ses caractères. Fuɗɗotoɗa andude yiide ɗi andita. Awareness yiya ɗi faama inna ko kañum ni. Ko kañum ni tigiri ko nde pewre ni ko ngol kulon ni ko ñaw ngun ni. Ça commence là. Mais si tawi a jaɓani on point de départ d'abord a wi'i ngir kullil wongil arde ma ko jinna na jinna, la réalité est que koko mi halanma ɗo kon c'est l'anxiété ko sunu ko miijo no way wa awdi. sa miijitike miijo gon kadi no humodiri e ko hoolareji ma ɗi e needi ndi ne aɗani e gande ɗe wonɗa e janngude e expérience ji e wowaɗe piiji ɗi rewɗa e mum, miijoji ɗi miijotoɗa ɗi no humodiri e mum. si tawi hiɗa e gandal laaɓuga, si tawi hiɗa e golle laaɓuɗe miijoji ɗi miijotoɗa ɗi a tawa hiɗi laaɓa, koyɗi ɗi hoyɗata ɗi a tawa hiɗi laaɓi, so andeji ɗi so ataɗi a tawa hiɗi laaɓi. ko ɗum waɗi si Allah inni gollu ko moƴƴi, ko fiya miijo ko moƴƴi, hoyɗa ko moƴƴi. ɗum waɗi si Allah inni accu gollugol ko boni, ko fi wata miijo ko boni, hoyɗa ko boni. mais ko honto woni nambaram, ko honto woni probléme. Merci Tidiane Ba. la yughayyiru la ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Merci beaucoup Tidiane Bati. Allah waylata ko woni yimɓe hat fotte ɓe waylade ko woni gon ka wonkiji maɓɓe way par ce que ko yimɓe na en kulle ko a bani adama suɓinaɗo o suɓantakoma, so suɓi en ni kama o naadima yiide a rew toñima. Merci Tidiane Ba. honto probléme o woni ƴeewi to ko honɗum wonɗa gollude
ƴewiti ko honɗum wonɗa e gollude. D'accord, a wiya joni min mi poɗata crack, poɗta cocaine, poɗta drogue, mi fimata, mi jeenata, mi wujjata, mi kansata. Enen ko ɗi piiji sikkuɗen mi ñamata riba, mi fenata, malla ko ɗi piiji sikkuɗen ko bone. Ko hooliɗa kon ko gonga, ko hooliɗa e fe nawnare ma nden ko gonga, ko bone non, ko bone. Parce que si tawi an hiɗa hooli joni ko cancer nanguma, hara wona cancer nanguma, hara gonnu nanguma, hara ko bolle on gareɗuma, hara ko ɓuuri on to. An ko hooliɗa gon hay docteur jon wima wona cancer a inna o janga haali yaha muuɗa chimiothérapie gurdam maɗan fof bona. Oui, ce sont des produits si a memiɗi kala ko wiyete système défensif ka ɓanduma fop halkoto, ça tue tout. Ya ñama lekkele bactérie ji moƴƴi wona ɗin ka tetikima fop maya, tu n'as plus de défense. Maya tinna ɓe no ko an warti, je vous le jure, no wodi laptaniji 24 heures ka goɗɗo yoɓata million ji, mais ko lekkele ɗen wonma warde. Si on neɗɗo accano ka suudu mo ñaami bio mo waɗi un peu de sport, un peu de thérapie, ka ganno ani mo wuuri raynangalla moyi ka ñande ñan warata foin ko an nawni. You are sick, my dear. Ida nawni, ida nawni. Asalla Allah no ɓeyda balɗe maɗen himo ɗuytade mo fa'alu lima yuridu. Haji makka la e nagge, ko an dankoto wonki maake, ko an dankoto cellal mangal, ko an dankoto dewgo. Tu s'en fiche de ça. Wodi laptaniji 3 millions, 300 dollars, 300 euros, 24 heures. Kono yimɓe ɓay ko ɗum ɓe man torta. Min ko ɗum ɗo nanata, min ko ɗum ɗo min dépense. C'est zéro. Ce sont ces produits qui vont t'assassiner. Ko ɗum waray ma. Buyno mayre, non. C'est parce que la personne a refusé la vérité. La vérité est que le véritable changement spirituel wona dolle lekkele, wona du'a uji, na ƴakkugol pew e janngugol yasin e dogugol ɓaawo darnugol juulirdaji e moƴƴintingol piiji borɗo barɗa. Non, ce sont des efforts qu'il faut fournir. Allah yiya embere ko ettiɗa ko udditane laawol ngol, par ce que hara yiɗa ka nder niwre. Siɗa ka nder niwre wona ya naatu e wullugol, ko ya laƴƴu ka yiɗa ndaygo jokkugol laawol. Hay si welatama mi fillito siɗa e nder fammere, siɗa e nder chambre niɓɓituɗo, ka yiɗa ndaygum seeɗa o jokkuɗo, ko amma ko fenêtre wonɗo ma ko comment dire, amma ko fenêtre wonɗo ma ko baafal ngal, ko yaltirgal ngal ndaygu wonno. Mais sa woni ka nder ngayka e victimisation e wullugol e haajugol, naɓata niwre nde. Ko raɗoto niwre nden wo ko amma an yaha ka ndaygo ma ndaygu ngu ngara tawe ɗon. Ko lutti kon fof ko fena. Siɗa ka nder niwre ko amma an seppa yaha e ndaygu ngu ma ndaygu ngu ngara tawe ɗon, na ɗum niwre nde yahata. Naɓata niwre. Urana cippiniraka fiya mocco, fiya looto, ko fiya janngo urana on o sendidirani jikkuji waylotoɗi wonta kullil e jikkuji waylotoɗi wonta malaika. Ça toi de choisir. Jikkuji naɓayɗima ha ka yiite e jikkuji naɓayɗima ha ka aljanna. Urana cippinaka fiya mocco, tagoto ɗayne. Si jikkuji woɗɗima nawninde ɗin siɗi yehi, jikkuji sellineɗi min lontike ɗum ɗon a dikki baba. Ko lutti kon fof ko peppale.
donc ara wi me ngandintina yow wona waajotoɗo woni yeeso mo sakko wiyon bon suɓu ko haala natiri ni gurdam na fiɗi yaare ga ŋaña ça n'a jamais été un peuple ko ɗum soñjuno yimɓe moƴƴunoɓe pandi ɓen ko sikkugol hiɓe jogani yimɓe ɓen goɗɗo a joganaki goɗɗo puddere kadna ɗo ko honno haalirta ko honno foofirta ko honno wattortoɗa ko honno ŋañortoɗa ɗum ko gurdam religieux parce que c'est des gens qui ne travaillent pas. Voilà, si a gollata ɓe ha wonayi ka faale golloɓe mais andu kala panadama mo a fawtaki ma a chargeaki terto on wona e contrôle ma woni. Merci Mariam Diallo El Hadj Bari. Donc aray wi ka yewtere men hino woodi kullil, il y a un monstre qui vient te voir chaque jour o accata wuura o warata mo accata wuura on appelle ça l'anxiété. Sa yehi ka religieux ɓe ka moccoɓe ɓe ka windoɓe fofa ka baatini ka mbile mo kala no marani ɗum inde sa yehi ɓenna ko seytan et tu vas payer parce que c'est un mensonge. Tu vas payer a yoɓay ɓe kuuɗa hoore ma nden ɓe sonka e noppi maɗe ɓe ɗeɗɗe ko gonga ma tu vas payer parce que c'est le mensonge. Si tawi hiɗa mari mbuuɗi si ala mbuuɗi ata fotti woɓɓe ma ɓe capte an tigiri ɗumen ta captage ɓe capte an tigiri sifonaɓe ko yiyata e ko hoyɗata ɓe capte si ɓe captima ɓe transforme ɓe waɗe zombie ɗum yiyata no haylo ɗo na ko feetina ko ndikki kono huwodirtake ɓe capte ɓe yiyata jetta ɓurana fofa ka ɓandum o huli tun no huli imana ala. Il y a un monstre qui vient me rendre visite. Il ne me laisse pas vivre, il ne me tue pas. C'est l'anxiété. Ce sont tes mauvais penchants, tes pensées négatives. Ça y est, quand on batini, que kere, que nyane, que batejule, beibu yaketelo. Amfiya, oui, nari konda warande be umpurde. Kali angi wara kumbe yakka. Oui, embaru no yoru. Allah walle harada mari mbuudi ka mocco on rebon e mbuudi ma ɗin o kuɗa hoore ma nden o olo ka noppi ma o sudde suddaje o pompe parfumji ɗi pasteur ɓe jogi hypnotise congo samanoɗa haala ko annduɗa e ko anda hala ko duurejo yiiduɗami wan so tawi ɗa mari mbuuɗi rewon ka mbuuɗi ma so tawi ala mbuuɗi rewon ka guri ma o kanko guri ma rewoto parce que on yaha ha o proposane moƴƴugo lawra ma ɗon noon ayi Allah wi'ima wata ɓatto par ce que mande sa ɓattake c'est pas toi qui contrôle c'est tes passions puissance sexuelle. Si on yehi ha o inni moƴƴo si o moccali awra ma on ko ɗon gi woni si o mocci tun o fellay si o mocci tun o fellay si ɓe il y a plus d'argent. Sa yehi ka batini ko ngere ko nene ma on non o sendete woni e yumma ma e bemma e kramkoɓe maɓe e kawtal maɓe o créa probléme. Si o haɓindinima e ɓen no fof o andi a woni feerejo ala hay goto mo sendotoɗa e muɗum o récupéré o waɗe zombie. Hande kadi kanko batini kanko ko jawdi ma ndin o récupérata tout o ɓoray leydi ma ɗin ɗi fof pet majji. Siko mbilejo yiɗɗa mum on ɗon o feetinte on yalta leydi nde few par ce que o naɓete violugol jiwoy koye 5 ans o naɓete ka gaburuji irtugol gaburuji kesi nunno fureji naɓa juuɗe e duburi fureji on ɗon par ce que o créante probléme ka nangueteɗa amma ka kaso ma toga kon ɗum hewtimma ɗum ɗon c'est juste un monstre qui t'a rendu visite qu'on appelle des pensées négatives. Miijo ngon ara no fotawa appere foññe ko an yarnata miijo ngo yarnango ñande o ñande miɗa hoyde hunde kaari hiɓe jakkilannane ñaama miɗa hoyde nagge miɗa hoyde miɗa ko amoni yarnude baaba sina ɗum sa fini hari jokka haaju ma
e ñande ko a hoyɗi a maayi ko no joɗɗa ɗo hani ɓay koyɗi maɗi ko wahayu a hoyɗi no nde ñande nga maayi ka a hoyɗi nde ñande mbuuɗi no ka lengawɗo on to ɗi woni on to ɗi woni jewoti si tawi ngo miijoɗo ari e ma sa wawal ngol huɓindade c'est un monstre qui change de forme et de position change sa fuɗɗike faamude goɗɗo fuɗɗike men wiide thérapeute jo ma ando vina c'est juste des pensées que tu es en train d'entretenir paf no wawi change de yara nokku go sino ardandema noon ka bange diina kullol gaburu jahannama koco kacca change yara nawnare o change yawra guite maɗe yahay joni o change yawra population o wadde joni embargo comme musidal ngal Nations Unies wadde joni huɗɗa wadde ko yiɗɗa e ko a yiɗa ça change de forme et de position na jinna tu es un être humain très complexe Allah no tagirma noon c'est très sophistiqué ko amma waɗa ngande ma nden e service ma an ma e service leydi ma nden ma e service ɓiɓɓe ma ɓen e ɓe ngure ma nden ma amma ngande ma nden an waɗa e service jonne ko golla parce que ala ko golla tu es dans ces quatre murs ala fawtade ma ala bugade ka doa bugede ma ala ñamde ko doa ñamede ma ala haalude ko doa haalede ma ala gollude ko moƴƴamma ma ala voyage de ala heɓude ko weltoɗa ma iɗa wondi ayɓe ma ngandi ma ndinna ɓay ko a zombi joni mimmiɗa ɗo ala jonnude komi golla joni accu wallidiren lemmo miijo bongo fuɗɗo arde waɗa ton cuuy waɗani waɗa ɓe nangi naati ɓe naako miijiɗa ko waɗa bub no a famali sa yani c'est le cerveau qui cherche à te protéger cerveau on habbikema ya jonno décision a jaɓay ka jaɓata tu es confuse pour ne pas perdre ta mémoire cerveau on falaka ko woni e makon fof efface o wona neɗɗo honno ɓen taɗi ñabbel no woodi si nangima hay andetata yumma ma andata ɓiɗɗo ma bon cerveau on ko ɗum hulata wata ɗum heɓe par ce que doleji ɗi fof yahay woni waɗa crac ferma nagge daɗi ko waɗata e o diri ena naati a fama ayi woɓɓe kadi nari concentré ni e ɗum eyi ittugen nagge ɗo emmin neɗɗo on joɗɗinama inna a majji ɗaɓɓito hoore ma tu ne vis pas tu es en train d'entretenir ton mauvais penchant iɗa yarnude ko duwaka yarnede c'est un monstre très dangereux qu'on appelle l'anxiété kene ngaray ɗeɗɗe jiiɓita système nerveux ma paralyse gurdam maɗa c'est un monstre très dangereux addane ko wiyete kon inquiétude addane tampérije muusediji ɗum ɗo fof ko kañum wiyete suno amnare suno sa yi ɗo temeɗɗe yimɓe no jooɗi woɓe yeeyga alajji gaari wallo mi anda ko honɗum woɓɓe no cowto no yana c'est des zombies ko ɓay baba ɓe innima ino lekkima kenni no le travail je peux pas donc a yahay ka on ɗon waɗon transfert de responsabilité ɗaɓɓon ka naɓon bakkon probléme o cowto ɗon cikkoɗo yahon ara o surra o yaltina o naɓa ɓay va récupérer tes bien c'est tout si Allah wallima wonani bete chronique parce que si woni chronique haray inquiétude on c'est constant ala taƴodirde no ara tun ça s'amplifie ça déforme même la réalité kala ko tarima kala jungo ma kala golle de ukkiɗa mum ça s'amplifie ça ko hay miran mum yaniɗa ça te crée des problèmes ko woni woyɗa sikkiti ko woni yiɗa adda tun image ji fenanteji ɗum ara colonise gurdam maɗa waɗe maccuɗo hande kadi a woni nawnuɗo
ko hay Allah fewno ɗon o innata inna malakaɓe ngota on windu woɓɓe kadi ko ɓe ɗimminta jam imma juula imma ara gogo feeti imma juula a juulata a waɗa ara feetinoɓe ɓe wondi e mum ɗo j'ai vu ça, j'ai accompagné des gens feetuɓe yimɓe o juulata o moyataɗa o juulata ɓe yewti haɓere o juulata nana ɓe sonkay hoore makko ɓe nawninamo de plus ko malayka ɓe windata kala koni wadde o doit ka wondude e fewndo ɗon e avec les religieux windoɓe baraji yimɓe o doit ka wondude ɓe des gens qui ne réfléchissent jamais o doit ka wondude ɓe yimɓe ɓe taskotako suutiɓe jahannama tum rewayɓe yimɓe jogiiɓe calculatrice o doit ka wondude e maɓɓe par ce que imo hatto jini e hettutugol hoore makko noppe la récupération ko hatto jini fewndo ɗon wona ko waajomo koko tertomo tranquillement ma ko jentomo hara fennalimo kono eye gandal heɓi ka baba e joni kadi acci juulude anda si a juulani ko ɗon nawnare nden fay fennoto e joni acciti janngude na c'est pas le moment wona sanga o duwa jonnede qur'an e bal hay o ndaari qur'an on fen ɗon o nanay dow yewdireji feetere makko nden ɓeydo par ce que ko e nder nawnare nde woni janngude may c'est un monstre qui nous domine o wawata en wawata famde quelles sont ces techniques et ces plans en wawata famde un monstre on l'appelle l'anxiété la dépression c'est un mauvais penchant ko an développé ɗum créé ɗum si ɓiɗɗo ma ari tawima nene anki boddi wallan jokkude ko gonto ndi woni holli boddi ndi a hollay landimbo donto ndi o mi hoyɗo a hoyɗo andi noon a hoyɗi gonno awlinkani ngatuma ngataɗo a terto seeɗu ko koyɗo ça c'est zéro sa terto ɗum no gasa ko filimum daruɗa ma ko goɗɗo haalanma cono cana ma yiɗa ñaama ko a jeeya ma a sennidira gaño eɓe le serpent représente quelque chose mais nano miijorɗen noon ɗiga ɗari mami hayde beppe ko beppe mi hayde ta wimo de ko kaalisi mono faala kaalisi o gollay de ta wimo de ko mbuɗi ma woni arde ma juuɗe hande feɗɗi ko mbuɗi so inni o yiɗi beppe inna mi anda si tawi ko bepperi représente gadna ko wona ɗum zéro c'est tout no gasa aci suɓagol no gasa aci desutugol no gasa aci wurgo gurdal nafaɗa no gasa a wontino naafiki non beppe ono dam naata ɗon de ko jawdi o narde jawdi e beppe ko gotum beppe ko beppe ça représente quelque chose dans le monde spirituel gandal heɓi ka ko anditirta noon tu es avec ces monstres perpétuelle inquiétude ko ɗum ɓe nata trouble de l'anxiété c'est à dire hara no ani tun no huɗi no ani hay kum bikkun hulɓinayɓe kum bikkun kum yiyata ko wawi hulɓindema parce que le monstre est en toi et comment se libérer de ce monstre ekkigo ala il faut faire le travaillement wona o neɗɗo janɗuɗo ko nutritionniste jon haala mako ko waɗo sport il faut appliquer ces règles 1+2 laawol go ala banaɗa mon no anditire piiji tati ko sanga hombo noon taw goɗɗo wiyete no wondi e gilɗo kulli ko si tawi ɗum ɗo wawima jokkude e nder 3 semaines ces inquiétudes persistent nangima sa welsini keɗon ha joggike ma e nder 6 mois wona yon chronique ñawdugol ɗum ɗo welata fiyande kadi mais no ñawdo wallahi ala ko ñawdotako si a anda inno anga anda ko hulɓini noon ko ñawdorgol beppale ha ɗon kadi ko golle joni noon neɗɗo on sa yimo joni no gasa ko an no gasa ko wondiɓe ma ana num andu mandeji tati sa yi e makko ma yi e hoorema yo o tigi immo fewndo ɗo ana nun ɗum c'est l'inquiétude hara no huli to no ani to c'est à dire piyum ko aninta hay boobo
kanko ani nayi o aray go yo hala mais malheureusement buye men jentata o aray o manifesto a tawa himo huli himo maapi hara goɗɗum no waɗi ni tun wara haala mais haalanteɓe ko ñaama e ɓe huuɗo ha wona hunde no hankadi ko goɗɗo yima o ɗa huli c'est fini tu l'as refoulé pour o hen ɗo noon ɗin émotion ji refulaɗi ɗon o refulaɗi kanko kadi o ɗibba hoore makko c'est un danger ko ɗon o doit yewtude hara o fenna il vit dans un monde qui n'existe pas mais qui existe c'est lui kanko on aduna no woodaka makko mais tu l'as refoulé ma ɓe ƴettamo inna hey kaari moccanin o gara ɗon o joɗɗinanamo ɗon penale nano e ñam on no kadi nawninimo nawni par ce que o haalanaymo ɗon piiji transforme réalité o ɗin mum ɗum haray mo weli monagol ha feƴƴiti hiɓɓagol makko c'est très rapide et puis o hiɓɓoto lakki woɓɓe hay ŋatitoto woɓɓe parmintino tellement woɓɓe lanca piiji woɓɓe wulla simonike mais na ko waɗi kon woni go ɗaɓɓiti konko moninimo a tawi ko hunde wallahi tawa sa yaada banadama fof no mono waɗa ɗin piiji mais tawa no yaadi c'est proportionnel mais tawa yaada hewta awa ton awa ko kamɓe non kono ɗum fof wene guinati so faale ayi on monagol si woni rage naɓete e ligne rouge sa yehi ha fiilin kum ɓuuti ɗon iɗa wawi yawde arta sadi feeta arta si kun taƴi a ñamoyay ka poubel donc wattañiɗa ronkere très facile ko o ronka ko ronkinade no ronki tum no découragé tum fatigabilité facile hara noon concentration makko no satti c'est-à-dire concentranagol e hunde no sattani hay jantagol goɗɗo taw no satti jantagol tout simplement ma jannugol ma timmingol golle c'est tout à fait un problème sur lui parce qu'il a un vide mo wondi e kullil wongi mo ñaamude bimbe kikiɗe qu'on appelle l'anxiété enna gajin Allah wiya seytane ne kamɓe ko jinne en heɓi golle yo non mbere entreprise ji no créa partout o tigi heɓay ko wiyete kon tension musculaire ay ɗi muscle ji ɗe jokkule ɗi ɗaɗi hara ɗum no sofi tum no muusa tum on kadi neɓay ñamde lekkele musuba ñama ɗum ha heere nde bona c'est lié à l'anxiété donc haray ka lannode yewtere men e wiyay lekki mum kin tigri c'est le traitement cognitif comportemental kono noon sa inni yimɓe ɓe ga naɓay ɓe ton ɓe nano min nawnare hande o na ɗum nawnare hande na ɗum mi faala nanude ko ɗum ɗa par ce que ɓe wowti magique c'est à dire kamɓe ɓe waɗata fus ko ya wiccuɓe nasiki ɓe poroporannoɓe daroɗa ɓe na lanne ɓe ara oloɗa e noppi maɓɓe luuboɗa hoore nde ɓe daroɗa e nan non ko gurda ñamoɓe huɗo mum ko seeɗa wowtirɗa on jikku ko seeɗa on jikku yaltirta e ma si o yalti noon a créal jikkuji kesi ko sama kala c'est qu'on appelle traitement thérapie cognitive comportemental mana jikkuji ɗin change nelaɗo ko nulira e ma ko fi moƴƴingol ɗi jikkuji ɓurana on ko addira ha e ma ko fi findingol ma e fe jikkuji ɗi naya lotode sa lotori ɓurana naata yiite kono lotantoɗa qur'an est ce que eɗa teddini qur'an kono lotantoɗa honɗum a yaltini yani wogo ɗayi honɗum lotan hoɗum adda ko ya loto ko gollal ngal duwaɗa gollude mo qur'an o yamirma so inni accu ɗum ɗo fes so inni golluɗum ɗon embere ko wawɗa taƴetti ɗum fofa ka duburi ka koyɗe ka ewre ka enɗi ka poco paca ka mais tu n'as pas respecté le Coran ɓe teddinali Allah ha ka o duwa teddinede wa ma qadarullah haqqa voilà a naɓali Allah ha e place makko Quran no mawni ka goɗɗo inna yumi loto ɓe Allah donc aray
alano le yawtar men wi'ay ko kullil c'est vrai mais ko an woni ko yarni kullingil hangi woni spirituellement très dangereux dans ta vie. Ça peut rendre fou, hein. Ara itawo wa abere fogne. Si a yarni si a holi ke presento non jetta place. Sa fuɗɗi ke sifade fi mum ɗaɓɓa lekki fi mum ka fenande fuɗɗo janɗude. Janda wa leggal rima. Et maintenant ɓay a ɗaɓɓi lekki ka ala wona chronique wonta on ɗum zombie. Sakkitora ida no il va errer partout seppa ido hakindi ak fino fala parce que le cerveau est à l'automatisme na kanko andi fi ngani makko de awa ko sifa ben yimbe no wiye kamen do mawdo musida no wiye dum kamen do des sages sifa ben no wiye kamen do des politiciens sifa dum no wiye kamen do des religieux haray non wona kanko ko yutir baawo ko yutir baawo don ko dum ne bay wiite men te waaki. Donc, merci beaucoup, Arsène Diaby, merci à tout le monde, Alpha Salou Diallo, Harameden Weltano, sponsor, il faut partout dans le monde, on tremble la Guinée, on tremble États-Unis, on tremble Angola, on tremble France, on tremble Amérique, Hafizou, merci beaucoup pour le soutien, Tcherno Diallo, Bamamad New York City, Djenab Shedi, merci M. Boubacar, Kalaon Bessouten de Odopaz, M. Salou depuis la France, on tremble Belgique, Madame Diallo Hassato et ses enfants, merci beaucoup pour tout le soutien. Merci Tansoko Mamadou Siré depuis l'Angola. Kalawon me soutient de Opajamendo partout où vous êtes dans le monde. Merci Mamadou Bill depuis Kolda, Sénégal. Montrambe Libéria, 17th Street. Montrambe Morovia, Elage Amadou, Horebrou. Merci beaucoup. Merci à ceux de Friton Piget, Victoria Park. Merci à tout le monde. Montrambe Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Montrambe Guinée-Bissau, Montrambe Corée, kala ka wondon e hore lendi tawa onon hiɗon sodde thérapie e jungo nawna silli meɗen lando sino hayfi tawa hiɗon sodde lekki ɓuuri e jungo nawna silli haray nous sommes ensemble, vous avez quelqu'un de votre famille qui s'appelle Nawna Silli Thérapie.